kuvuga si byinshi nabikeye gutanga n'umuti. Imana ntijya idusaba ibyo tudafite, Imana idusaba muri bikeye. Hari umugore wahuye na Eliya, sinzi impamvu aya makuru ariyo ndi kuvuga. Eliya aramubwira ngo mpa amazi yo kunywa, umugore aramubwira ngo nukuri amazi nico kintu kiri mu nzu. Hari igihe Imana ibintu byose bishira ugasigarana amazi. Eliya aravuga ati uyu mugore arazana amazi gusa, ati ndakwinginze uzanire n'umutsima. Umugore abwira Eliya ngo ndakubwiza ukuri, muri ruriya rugo nta filimo, ngo sigaranye agafu gatoya, ngo ndi bucumbe n'umwana wanjye, ngo hanyuma twifire. Eliya abwira wa mugore ngo nyina ako gafu banza ugenda ukantereza. Mureke mbabwize ukuri nsoza, Eliya ntabwo yari imfura. Niwe ubundi uriya mugore akimara kumubwira gutyo, Eliya ntiyari umunyamavuta, iyo akoresha igiterane agakora fundraising. Ariko Eliya abwira wa mugore ngo banza ugacumba ukampe, andi makuru yose arabaho namaze kukarya. Eliya bamuzingazingira agatsima, yinjira mu nzu arya agatsima. Eliya yeme ntiyari imfura, niwe muntu utarabwiye umwana ngo basange, kandi azi neza ko ifu yashize. Ubundi Eliya iyo aba umunyamurenge yari kubwira umwana ati shangwino gaturye kano gatsima ka nyoko dore kashize. Ariko Eliya yihimira agatsima we. Akana kagahinja kagahungu kareba umushitsi, kavuga ati abashitsi baragwira, uyu mushitsi uko niyova ngo dusangire. Umudamu we yari yinjiye mu cyumba rimarira, abwira Imana ngo izo mugabo yansiga byarangiye. Eliya agatsima kari gato, nimba ukeneye kumenya uko kangana, ugenda ufata ifu ingana no kurusha rwawe, ucumbura reba umutsima ukuntu wabungana. Hanyuma Eliya ngo agatsima arakamara, nawe mwawe atahaze neza, afata isosi y'ubunyobwa. Aho umugore ntabwo yari bubone inyama. Eliya arayigotomera, umwana aravuga ati koma shetani, none isosi arayimwoye. Eliya ntiyari imfura, nta mushitsi wo gutomera isosi. Umwana yinjira mu cyumba abwira nyina ngo damami abashitsi baragwira, uyu noneho we bitangaza, uzi ko n'isosi ayimwoye. Eliya nawe yakurikiye wa mwana, aramubwira ngo sikia vile Bwana wa majeshi anasema, atuvuku Uwiteka Imana ati Imana iravuze ngo igihe ati icibo cawe ntikizabura mu ifu, ngo kandi ngo kuzogeza ubwo Imana izovubira isi imvura. Eliya umugore yari azi ko ifu yashize, nta kindi yakoze. Mbere yaributse aja kureba mu mufuka. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo uyu munsi ububiko bwawe ntibuzabura ico bubika. Ongera umunyeganyeze umubwire ngo mu kwizera ububiko bwawe ntibuzabura ico bubika. Ariko mwabantu mwarigiye bakwicazanya n'umuntu wakwambuye ntumwatureho neza. Munyeganyeze umubwire ngo ububiko bwawe ntibuzabura ico bubika. Wubatse inzu cyangwa ukodesha inzu irimo ngo icyumba cya stock, ariko stock ni amasahani gusa. Hey, haleluya! Ububiko bwawe amen ntibuzabure. Nabonye umuntu yandika ejo bundi kuri stati yagiye ngo MTN ngo yaramwandikiye ngo mukiriya mwiza ngo waba warapfuye kudaheruka kubitsa. Kanwe kandi nakabona cyane twarakabonye. Abantu baba kuri TikTok twarubiwe, bajya bandika amagambo bakayapostinga, ngo
MTN yandikiye umuntu ngo mukiriya mwiza ngo mbese ni amahoro kudaheruka kubitsa woba warapfuye. Ndamukiriza umuntu mubarize wowe uherutse kubitsa wewe? Ububiko bwawe niwo zabure icyo bubika. Zimye karashara. Haleluya. Ububiko bwawe niwo zabure icyo bubika. Umugore ngo yirukira mu bubiko asanga ifu yuzuye, asanga amavuta yuzuye, aravuga ati tureba ko stock igabiye ishusho. Ari ugira stock n'ukwezi kugashira nta nimbe binyuze iranyuramo kugira gute ko yumiwe zagiye mu baturanyi nimbe bazarabwiranye atari iriya nzu. Iriya nzu yarajwigiriye. Ariko kuba waje gusenga mu by'Imana yibuke n'ububiko bwawe. Hari umuntu ugira bezwe nyinshi wabura udufaranga wadukoza mu bintu uri kugura zigashira mu maso ukagira ngo bakwibwe. Ashize gute? Ashize gute? Gasubira mu bibari. Kazukarikira ariko wakarikira ukabona biguyemo. Ariko wagaruka ko ashize vuba. Ndabatindiye. Oya. Haleluya. Nshobora kuba ndi kubabwira ibintu mutari kumva mwebwe ndi kubareba nkabona Uwiteka yarabibutse. Nigeze kubwiriza i Burundi dusohotse umugabo n'umugore barangurura ati se wageze mwacu? Pastor abantu barajwigiriye. Umwana w'umunyamurenge yabwiye umubembe atasi wanyu yo mu Burayi mu bigenza gute? Umubembe ati turaryama ati yeko mashetani ati twe tw'Uburayi tumwa amata. Ari igihe n'abandi kubwiriza abantu bamwe amata. Uwiteka we. Hanyuma rero reka tuganire ijambo ry'Imana. Nakiza. Oya. Ninjye muhungu mutoya ugira impano yo kurondogora ibitangaza by'Imana. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi Dawudi atinya Imana.